Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Wat lagi pat ba pabun balang ki ju kmilin ti bha ban iya ka jing tre lang pa ki seng lom ki badan hapo ka jela Henry hakani kinti ka Hill State People's Democratic Party bat ka United Democratic Party ki baju tre lang baros kata hapo ka Shatri jong ka Regional Democratic Alliance na ru snam arajar khat pra ki larai ban ya no laka jong ka lenti ha ka ba kanam dan shu ka jing tre lang haswa ka election ka ban selong house nam arajar arpulai Presiden ke Hill State People's Democratic Party ubah kipi pangyang hakajing keran bigila patai kubor hakasing palai ka khata tere ujembang arajar arpuar ulet ho bayakan kerai la shim hakajing lang jong ka Regional Democratic Alliance haswapan pelong election MDC fi hakwiri ber ka RDA ka Regional Democratic Alliance ka bala yalam dai Dr. Don nagbaade ng tukpo nagaling cuma nilang perni menahagato ta CEC wala kena February panong ba ikwa baka di kan things tang baka nomdon kani ka bangi orga people alian kumingilek sa masyarakat ka syai ta teriya kata pat dairu mala persyang heban ya pengkemal ya kini nong gelam jungi tamnya Chairman, Secretary, mo, jom tu adi. Balas insyaallah nadu menin suau di sambal, menunjukkan di sambal. Terter mo, orang bapa bahaban ya, hot kakap. Tentang nagal yang jungi ke parti hadu mentahi, ni respect ya kan ke RDA, ni surun kam bakaran ke RDA, ku menunjukkan maka jingi trelang jungi parti dulu. Laras ngau don kam lang, ku mas ngau mengi. Te angin ya syafra. Dari lain no lada kumbat ho menagani ko buat omba kanya naga jong kata ngamtik munu ba pembraya kata dari officially naga yang jong ko presiden juga HSPDP empat somdon ya kata kepada om tu ya ya kalau so rengi dang ya ap community ba kata adi kana ya syafra ha ka jing ya dai jong wi ki atli party wala da kemudian syu kata People Alliance ko mengile apa arjakan ka People Alliance kemudian syu kalau sedang maju ke MDC election berkadon untuk ke prosedur menomang yang minta syakmat ini penting ke RDA kum ke Alliance ini kalau menomang kedua juga postpone ini ke trelang Alliance ini form ngaman kayak mo tenrei ya ke needs benong ke People Alliance pada nilai kan berniat bahag untuk MDC election dan orang betongin dan berkata kamu non sure People Alliance kita ni that exercise yang kena ya MDC election pada ka principal juga kalau kumne mo akitu ke ka ke barang sitting MDC MLA sitting MDC ne ka julong ko kom automatically ka to kan longi bangin respect baka si jo kata ka parti jo ka parti ba ka don ka sitting ini ka sitting tere akibe pa ki jaka ki ba ngimlong ban eru kidon ki bangi lapan om tong ini asu jumut ba ko tan kam ga jong ka tan kam ga jong kabalai pat kadon sakum kata kabagi om magiwe gi cakap pada kadon babangi kat bala kat bayai kathong jungi Alliance nimla banlong complete 100% ban mo banbu yegi ge ga ba biang sudah andre ngidon ge sujumot pada